Hallo julle, so dit is verskriklik koud. Ons is hierso by die Lion and Safari Park en ons is baie opgewonde vir die dag. Ons sien uit vir wat voor lê. Wens dit kan bietjie warmer word. Ja, dis baie koud. Kom ons gaan kyk 'n bietjie wat hou die Lion and Safari Park alles vir ons in vandag. Net hier langs aan die Animal Tour Departure is hier 'n winkeltjie. Soos wat mense ingestap kom is hier 'n Boel en Bak grill. En hier is ook 'n restaurantjie, Wetlands Bar and Restaurant. Animal Tour Departure. Kom ons kyk waar vat hierdie avontuur ons. Ons is nou op pad om quadbikes te gaan ry. I'm scared. Let me just wait for her. I'm very scared. Wat sê jy? Are you scared? Scared. Maar wat is jy scared? Vir die fiets. Ons het nou af van die motorfiets afgeklim. Soos julle kan sien. En kyk die diere. So I'm here with Devato. He's our touring guide. Tell me, how long have you been working here? Since 2011. Since Just after 2011? the World Cup, yes. Yo, and what? But before we used to do cup inspection, but now we're doing the quad bikes. Oh, okay. So you always run the quad bike? I'm always on the bike. I'm always on the four-wheel ride. Brr, brr, with the gas, seeing some zebras. Seeing some zebras? Yes, yes. Aren't you scared of the lions? I'm scared of the lions, but all the lions are in the camp, so. Oh, okay. So there's no lions in the There's no field? lions here. It's only the Okay. grass eaters, zebras, impalas, and so on. So Oh, I'm okay. very safe. You And guys what- are very safe as well. Yeah, thank you. And what's your favorite animal? Oh, zebra. Donkeys wearing the pajama. We call them the zebras. Yeah. Okay. Yeah. Thank you so much, and Thank you thank so you much. for giving us a tour today. No problem. We really appreciate Thank it. you so much. Your happiness is my happiness. Ah. Bietjie bokdrol kompetisie. Ek doen nou bes ons nooit op heel perd. Dit lyk asof ons nou gaan perd ry. So opgewonde. Die van julle wat nie weet nie, ek is 'n equestrian. So my gunsteling aktiwiteit is nou op pad. Perdry rit is baie stadig. Met ander woorde, baie veilig. Kom met hulle perde. Hier is ons klop perd gery. Dit was so lekker gewees. Baie rustig. Ons het klaar motorfiets gery, ons het klaar perd gery. Nou is ons hier op een of ander 4x4. Ek het ons gekruis. Ek is nou. Ons gaan nou op hierdie 4x4 roete. En maar ek weet nie of ek bang is of nie stres nie, want ons het 'n pink op pad vir ons gister. Is jy reg vir hierdie? Ja, ek weet jy, ek gaan sien. So my safety belt wil nie werk. Tamenheid, sy is nou very dry. Kan julle net gou hierdie sien? Hy wil nie. Something is up. There we go. Yay! Wie gaat ons weer? Oh my shit. Ons oorleef. Ons is nou weer op pad na die main center toe. Die beste vir laaste. Ons gaan nou 'n bietjie loose en alle predators gaan kyk. Ons is opgewonde.